Novi Borik, jo. Kladionica, gostionica. Objasnit ću vam sada svima jedan novi trik. Kako se to, dragi ljudi, uzma dik pik. Dakle, prvo moraš izabrati dobar ugao, a zatim provjeriti da se nije presaugao. Najbitnije je postaviti spravu za slikanje, ili ono što mi kažemo za dik pikanje. I onda sve djevojke traže tvoj dik pik. A ti se praviš da si nestašan lik. Pa se pikaš sa desna, pa se dikaš sa lijeva, dok ti na četu neka djevojka pjeva. Hoćeš li, molim te, poslati dik pik? Stvarno želim da vidim tvoj dik. Fantastičan trik za dobar dik pik. Za dobar dik pik. Fantastično, za ne? Za dobar dik pik. Fantastičan trik za dobar dik pik. Za dobar dik pik. Fantastično, za ne? Za dobar dik pik. Pikamo kroz grad cijeli dan, cijeli dan. Moraš da osjetiš taj rad, taj rad. Mora da ide, ko da se štrika, jer nema dik pika do dik pika. Kad postaviš piker na dobar place, bitno je da dik pik okačiš na face. I onda svi bacaju koment na dik pik. A ti se praviš da si nestašan lik. Dobar dik pik. Fantastičan trik za dobar dik pik. Za dobar dik pik. Fantastično, za ne? Za dobar dik pik. Fantastičan trik za dobar dik pik. Za dobar dik pik. Fantastično.